ward no aciari makiumite Limuru Ndeia na Kameretho. Asante sana. Koguo ne Kiambu damu. Ne Kiambu damu. Yes. Karibu sana. Asante sana. Na nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka na kũnyitanĩra na ithuĩ na tũtanarika maũndũ megiĩ ũtongoria wĩ mũteteri wa ihoto cia mũndũ hihi harĩa ũrũgamĩte state ya human rights bũrũri-inĩ ihana atĩa? Ndikuga nĩ njega. Nĩ twekĩte progress hĩndĩ the previous regime. No rĩu harĩa tũrĩ nĩ atĩ one hena violation of human rights arafu ningĩ tũkongererwo guoya. Mau nĩ maũndũ maigana? Maũndũ merĩ. Ũka violate human rights, ũkoraga mũndũ, ũkamuoya, ũkamũte. No ũrĩa wagĩrĩirwo mũtetere rĩ, amũtetera ũkamuoya nake. Rĩu andũ makagĩa kĩ? Makagĩa guoya. Apart from that, human rights they differ. Hena kũraga mũndũ kana kũmuoya. No kwĩna also economic injustice. Exactly. Yes. That is also a violation of human rights. Ugo maudo right now haria turi we are being cornered from, we are actually cornered. Kuri uraruta wira economic injustice. Yes. No anyita uhoro wa family ukona na mutingiaria mutingikara thi mwariririe uhoro tondu pressure ni nyingi muno. Economic injustice ya health ndungithie thibitari uthondekwo gutire dawa. That is also another injustice. Yes. So it is so bad right now and it can only get worse if we don't do something about it. So haria turi dikuga ati no tuikare go tuge atiriri we are progressing. Turari progress 120 kilometers backwards and we need to stop it. Okay. Yes. Gwenda twambiririo hau ha economic kunyanyaswo kimuhuko na tukirora uhoro wigie utongoria wa atumia. Nĩ harĩ gĩturwa kĩa women rep. Yes. Gĩkĩ nĩ gĩturwa kĩagathĩkirwo thĩinĩ wa gatiba ĩrĩa tũrĩ nayo. Itemi-inĩ rĩa kũgeria kwambatĩria atumia ũtongoria-inĩ. Na tũrĩ itĩna rĩa gatatũ kuma 2013, 2017 na 2022. Yes. Na no nyende wambe ũtũtarĩrie na njĩra ndĩkĩru hanini wĩra wakĩo tondũ maũndũ marĩa tuonaga rĩ megiĩ gĩturwa gĩkĩ rĩ nĩ gĩa kũheana kĩna. Wira wa gĩturwa gĩkĩ na gĩgatũma maũndũ macio magatũma na mũingĩ uge gĩkĩ gĩtiagĩrĩire nĩgetha nĩ kwananga tũrananga mbia cia bũrũri. Thambo tũtarĩria hanini kũringana na harĩa wĩikarĩte rĩ wĩra wa gĩturwa gĩkĩ wagĩrĩirwo gũkorwo hana atĩa? One, gĩturwa gĩkĩ kĩenactwo in article 97. Na njugi ũũ no nĩguo andũ aingĩ matandastandaga. Women rep is an MP. Not a MP wa Ruiru. Parliament, bunge, maundu maria agĩrĩirwo eke no ũrĩa MP egwĩka. Legislation, representation, na oversight. Tondu hĩndĩ ĩrĩa a good example, hĩndĩ ĩrĩa andũ mavotagĩra finance bill 2024 gũtirĩ handũ women rep merirwo atĩrĩrĩ umani mũthie hau nja andũ maikie kura. 47 mari hau mageka atia. So that is the primary objective. But iraiga atĩrĩrĩ gĩtĩ gĩkĩ rĩ kia enactirwo ni undu wa riri wa vulnerable groups. Vulnerable groups ni in our constitution yoga ni atumia, youth and people living with disability kana marginalized communities. No anyita ni undu wa that element ndukarigana ndakwira the first objective is legislation, oversight na representation. But ni thiaga fathe kaiga atiriri we wikarite hau ni undu wa vulnerable groups and marginalized communities. Ikaiga atiriri niki kigiyaga muingi. One, healthcare. We bunge ri niki kiu uraririria uhoro wa healthcare ati mutumia uri utarutaga wira nyumba ni arateithika. Ni wari uhoro wa sanitary pads. Yes. Gaiga women rep and I'm not apologetic. Are very shallow. Yes. Tondu wariri ungirora tari 2023-2024 they were given about 1 billion. Yes. The next years, 1.5 billion. Bandi ni ara proposaga 4 billion. Tajira atiriri
twariema since 2013 how many billions are those ati gutire hindi atumia acio mari maikara thi makaiga atiriri ithuĩ twĩ women rep 47 nĩnyendaga kuga ũguo 47 mbia ici tũraheo nĩ tuoe 20% nĩ twake factory ya kũ produce sanitary pads tũciwĩke ngaf Kenya free factory ĩyo ĩkwandĩka andũ ĩkwandĩka vulnerable groups arĩa represent youth itio mekwandĩkwo kũu already ni wa sort unemployment 2 you've made it very cheap ati gutire muiretu ono mwe ekurega guthie cukuru ni undu wa sanitary pads tondu ici ni free so haha ni factory ugacisambaza to the 47 counties mena ciao ciandikitwo ngaf Kenya ti Garissa ti Kiambu ti Kajiado ngaf Kenya free no kandika hau wakorwo kiendia it is a criminal offense ujire umuthi uri all those years later hena mutumia urugamaga women rep akaiga airetu akwa ni magaga guthie cukuru ati tondu matire na sanitary pads hihi ni tondu bureaucracy ya kwambiriria factory ya guthondeka nyamu icio hihi ni ndito muno na ici no indo ni igoka kuma treasury ngamukira hoguo ngaria na supplier ngamunengera kiria ndiramune ngareherwo nyamu ici ngasambaza very easy na ngagia na mweka wa interact na andu akwa ngimahe we need as a country gukorwo na sustainable solutions niguo riri twasort gakari rucio tugeka kangi tondu hindi ya guthie gwe factory ri ngaiga ni ndagura sanitary pads ni ndatwara Kenyatta primary and remember this is recurrent onoreta go recurrent expenditure wanake tunyeshaga every month koguo ti undu ati ugakinya handu uthire ti ati undu ndokira rucini ngaiga atiri by then turambiriria kura ira it is something uturaga wekikaga kuma hindi ya Adamu nginya umuthi uyu 2000 years later gucirona ni more 4000 yes umuthi uyu tutire twagia sustainable solution which is very unfortunate no anyita so ni to avoid tondu inde ndathi kwa factory kugira pads icio ri hena opportunity dahe factory yo yet ni ndira focus uhoro wa ciana cia cukuru peke yake primary ona nituge ni primary na secondary andu a campus ni mekwĩjisort ukamenya ciana ici to ni ciana citu ri ici ni ciana below 18 years are sorted on that end no waruta pressure tondu pads are very expensive 60 times 3 that is 180 tajira wina iretu atatu per month ukariwa ni mutu ngugura kana ni sanitary pads ngugura so for me we would want going forward na kiki nikio ihoya riakwa that going forward ni tukorwo na abunge marapasu sustainability ati ndigukira umuthi the women rep jira andu akiambu atiri to ni ndiravai 2027 ndimere atiriri ga make sure o shukuru ni ndiritwaraga sanitary pads agenda ya sanitary pads yambiriirie 2013 umuthi ona aria meguka no mekuga sanitary pads na ngaiga one of the objective I'll do in Kiambu kwina migunda ingi yakwo ka factory go produce sanitary pads can be arranged no anyita I do angaf Kiambu sanitary pads iyo ni story ya thira and it is just the first one year ni ukuona ta muingi uria wikagia kura ta wikagirira ritu kana tokuwa giti giki no ritu uria kiagirire kana kiu ni giatumia reke tumethere no popular kwiragwo atiriri ungigathi kambuni ri no korwo we position jega na andu matirona value yaku people tend to ignore you wanita people tend to ignore you tondu nduri wa mahe reason ya gukuigua wa ri uyu aigirwo ha ni munene no gutiri undu eka and that is common in companies is the same element I'm one of the persons jugaga atiriri and I've been fought muno giugo gitumia gitikia women rep is a free seat for women andu maigaga acha it is not a free seat it is a free seat tondu hatire mundu rume ndirarua nake ndarega kuona gitikiu kia women rep ri heno ngi ukuona na ti muthuri no mutumia so it's a free seat for women and for a very long time athuri ni moete ni makoretwo in position of power no anyita so they decided to bring this on board
But since 2013, has it made a difference? Because even the adwaria me how megete ure, neta makorago flower girls. Yet, you have a mandate, a very powerful mandate, co-create systems in such a way, Kamau, Joroge, Shosho, Wuka, ni mara benefit. It is your responsibility. But you run away from that, ukagure pads, factory. O dehere pad you mo next month nyoka dehera? No. We need to have elevate position ya women rep because dakura there is no difference between MP na women rep todo ni mara vote. They are doing the exactly the same thing. Keria difference ni rege MP na CDF na ne constituency. No anyita women rep ni county ngima but they have the same mandate. Hede am MP araiga aterere ara create enablers because government 100% wira wa government ni ku enable system. Ati hindira moka magwa kafarari he mundu guka na guku neighbor wakwa ni eko benefit no yongia benefit no dathi kwe neighbor de muteithie re dinateithio yongi so enablers so negete unfortunately Kenya ni onete geti ifai no nie ndina mwihoko 2027 Yes. Adu magiamua mundu urio uratwarwo parliament women rep ni mundu uramenya uri areka trust me kete kia women rep ona kina hinya gukira MP todo you can push enablers au mundu wo their benefit yes kuri andu makoretwo makiendekithia gikio na kiagire guteanirio riu what's your take? They are justified todo onani ri tariu nie ndi ndathaka politics end of June niguo decide atiriri maundu maria njikite has a person na achievements iria ndina ciori. I think parliament is our problem nani ndika kuga uguo thina wa Kenya ndagikeno and for a very long time ikoragwo bunge todo imogane bunge reke ngikuire do you know no utware kindu bunge for discussion mani andu akobori maragia some of them don't even know how to read ukarigwa atiriri igikorwo wira waku ni ku oversight ri igikorwo wira waku ni ku represent ri na kiri urareherwo bunge ri ndurahota nginya kugithoma ri niki ureka ku remember the other day President Ruto ni asainire bills shaimete ku shaimete bunge ya discuss itono no abunge eda sainire so the source of our problems ni mundu uri ora sign kana ni mundu uri ora mutwarira sign ni muhaririria ni wonire Ruto parliament ake discuss no one discuss it members of parliament so it means everything tora consume has Kenyans kerugeirwo ku kejire maruge machine kana kihie kana you know ugutwarira president eke atia mukuri irio juru wa blame president kana wa blame parliament gitumi kia president ya blame ni tondu ni kurerekana hihi gugikuirwo bunge ya bururi uri hana kwa hinda riri ni nyite migwate ni thirikari na koguo yo ni tuhitukirie kina no na igua bunge mo magiteta makiuga watureheire kina tugikuhitukiria wa gutiro ndita gwikire hau ni othina uri no na kindu kimwe njugaga atiriri and ino nio I've lived by this maisha makwa mothe taking responsibility of my decisions washagurirwo ni Kiambu ugitwarwo bunge no wagutwarire bunge ni andu a Kiambu no anyita magutwarire ugeke atia oversight representation na legislation maundu maigana matatu then ugoko kanjira atiriri nie ndagutwarire ehe mundu uria munene wa bururi ri aranjirire hetukie giki no wagutwarire bunge hena thina ati when you take a week parliament nito twarite riri mundu utari mugia geke exam ya form 4 aima na kuria aima tondu ena miaka 18 ri no ndathomete ni wamunengera test paper hau mundu okiarugamia mwiri atiriri njitagwo Rosemary nie ni njui njitagwo Rosemary no ukamwira atiriri hau ha name ri andika Njoroge Kamau ni kwandika tondu ona hau handikitwo name ndaramenya name ni ndu
ekwandika Njoroge Kama na handikitwo ni ninjagirwo ndiyandike no to ndio wiri kwandika Njoroge Kama how next question agakwira atiri anatiga gucokia maraiga ndugacokie would you blame mundu uri urugamite ha kunjira nyandike Njoroge Kamau ni ureka kigeranio neni ndireka kigeranio neni njigitwo hau njike kigeranio kiu so uhoro wa blame game which is very rampant in Kenya should not arise in any way reke andu moe responsibility yao ndatwarirwo bunge tondu andu akwa ni mamenyaga ni ngoho ingikorwo ndirathi kugurwo ri ingikorwo ndirathi kwirwo ri agwika ri then I don't deserve that seat andu aria manjagurire ni maheti and at times it is good to acknowledge ugaga atiriri wi murwaru ri undu wa mbere niguo honere ni gwitikia wi murwaru that acknowledgement ni na kasoro digihota it is the first step to recovering nwanyita kogwa andu abunge ni matige kuga munene ni atunyitire mateka amunyitire mateka niwe wamutwarire hi ne thina ni structure yoria tuhana igakorwo riu ni nani no nginya njike ona niguo nani ndeithike individualism in Kenya ono kimino na tondu matwira atari watongoria ni niguo kwina haro gitaro kia Mount Kenya gatagati ga atongoria mari thirikari-ini na atongoria aria maumite thirikari-ini na wathikiriria mwahuri uri thirikari-ini gitumi kiria kinene maraheana ri twiku niguo tumutahire koguo no nginya o dance rwimbo rwa thirikari niguo nawe gwaku kugie na mawega iyo no uria ukuritie rita ria mbere ate maraiga atiriri twaima thirikari-ini ri mutikuona maendeleo remember uria andu mariganagirwo tukihetukia finance bill ri after that ni gukoragwo na allocations a good example governor ni makoragwo na constitution itu ni yugite bare minimum 15%. Tarudi kana last year mahiro about 400 billion. Wanyita. Whether we governor urenda thirikari kana ndurenda. Bicho no igagukinyira. Niguo. Nema. As long as we MP kana we women rep. Allocation no igagukinyira. Tijiganu. Ishiroka tijiga niturabatara extra na cie kuria oria terere a good example oria terere bia icio extra re ciraimako tariu nego kuhe deto na nikyo ndiraiga it's netarere digging a hole kwenja kerima uthike kingi you understand well niguo mareka tariu ri gukuhe example ya last week kwina capitation ya shukuru capitation ya shukuru ira reduce na ngiri kenda ate bi ira thirikari irutaga ri ndiuga cari 22,000 per student 22,000 shira reduce na ngiri kenda ngiri kenda ri how many students do we have jigwa gado form maguthaga milioni so 9,000 times a million 1.2 iyo ni secondary the primary can you tell yo wali horo wa kirathi kimwe Dirari horo per student. Yes. Per student. Yes. No, million dire ni ara mareka form 4. Form 3 henage, form 2 henage. Yes. No anyita. Ona dirari horo wa form 4. Hatiri hado daiga form 3, form 2 na form 1. Hatiri hado diary primary. You imagine how much money that is. Yes. Ara reduce na girikeda. Girikeda ici ire. Eigire niguo manipulate. No anyita. No rere ona ngiuka ndimuteithio nduri ndimwakire bara yo tondu ni ndiraiguana na president ri amini usiamini gugwakira bara no mwana aku ndeguthi cukuru it is as simple as that gugwakira kaundu kau kana no matiekaga indo manene ati rundu munene maekaga no akaiga atiriri gugwakira guthie gwikirire maramu haha no warwara no kwigurira ndawa digging a hole to fill in another. No niguo andu magirirwo ma understand. There is nothing free from government. Hatire government ndikoragwo na bia ciake. Ni bia araruta haha ageka atia. No anyita it is black and white. Kogwo ona ogejiale ni kafarere juga this is what I believe. Ni kafa urugame na uma wake system in such a way dogotora uturetie ndu kihoya tondu that is where we are heading. Very soon igikorwo tinie ciana ciakwa cigakorwo slaves. Yes.
Why? Because kiria kiagirirwo kimarutire wira ni kieheririo. Nwanyita? A good example. Gukuhe a very practical example that bothers me a lot. Most utiri mawira ma youth. Niguo it is given. Hakuna makazi za ma youth. It is given, it is a song. Toinete miaka 5 ikoragwo tarika agenda. Nega muhe mawira maiga. Nega mahe na gutire. But look at it this way. Na nigwerie tutiendaga sustainability. Tondu sustainability igwaga atiriri ndikuona handu ha kuiya. Wanyita? Gutire mawira. Yet mawira maria mayuthi mareka ri enda kwa salon ni amareka wira ucio ni yuthi. Yes. Enda kwa makinyozi ni ari kumareka wira ucio. Thie sector ya transport ni amareka mawira mau ni yuthi. Nema? Thie kwa media, social media ni amareka mawira mau Beojithi. Ni beojego thi. So ni metikirite gutiri mawira makwa ndi no magetuma makaigatiriri wacha tujifanyie job niguo na mundu akihota kurera family yako. Thirikari hau ni ramenya uguo no ikarite uguo ikaigatiriri KPLC thogora wa thitima ni wambate. Nikiweka. What have you done? Urera makinyo andore matumagira thitima na masonary na carpentry. Tondu ni athi iguru ekwandikite andu kuburi afuta 3 atigwa na igana. Sabotaging every single thing you sabotage. Ugaikara hau regulatory ya maguta kaiga atiriri. Batiana ciringi 7. Nikiweka. Watuma biashara yake ni yaikuruka. Riu ona transport ya guthie wira kou dangi afford. So sabotaging every single thing. No anyita? But if we can have, and I go back to get parliament ni thina muingi muno twinaguo. Na tungirega go sort parliament, our children will become slaves. Okay. Na it's not at the assumption ino. It will happen. Lero nyitiririo hau twambe tuguthuke duka-ini mwiroreri nyambe nguririkania uhoro wa Stahili app. Apura download thimu-ini yaku, warikia kumi download thimu yaku igacenjia igatithiriria guguteithiriria tondu ni ukorwo kiheo internet bundles cia tuhu na ni thutha wa gwika mothuthuria matiganite kugerera thimu yaku ya guoko. Na hindi ria weka uthuthuria ucio ni uritugagwo na internet. Wina internet wiohana mundu wina mbeca. Undu wa keri wathie matuka-ini ngurani manene undu umwe na iganda-ini imwe kuria mari na wiguano na Stahili app, wagura indo ni uriheagwo iheo. Na riria wathie supermarket o yothe uriaga receipt yaku ugascan QR code ya receipt iyo na thimu yaku, na tondu ina Stahili app igagutarira igakuhe cashback coupons, igagucokeria imwe cia mbeca iria uma nacio kana iria wagura. No nduri ne agoire mbeca urioyaga kindu kia muigana wa mbeca iria waheo. Ikamituki download app ya Stahili thimu-ini yaku, ikira start code ya Kameme TV na maundu maku macenjie toni zawandika pap na Stahili app. Guku studio turathie na mbere na mundu gwitwo Rosemary Muthoni Kinuthia kuma Kiambu, ni muteteri wa ihoto cia umundu na ningi no muteti county-ini ya Kiambu, na turathie na mbere na kurora utongoria thiini wa bunge na utongoria wa atumia. Na tugicokeria ni sorry ni ukugwetete uhoro wa CDF. Mutigaire Raila Odinga huruke thayo. Ena cira aratwarite igoti na uri okuo na tukuhoka ni uguthie na mbere ginya muthia akiregana na igeria ria thirikari ria gwikira CDF, NGCDF, GAF na kigina kigi kirathondeko kia maseneta gia kumateithiriria kurora county oversight county uri ihana. Tukiuka haha bunge tondu uga niho thina uriri ona muikia wa kura riu aroraga no uratuhete basari na yumaga haha ugu. Hihi muhinga uria watuhingicire ginya tukiremwo tugicukia gikiro kia kurora quality ya mutongoria ni kigina giki, na hihi ni ukuona kiagirire guthira kana tungimnavigate ati uhoro uyu? Niĩ ndĩ umwe andũ arĩa mekĩte press conference ngĩkano ũhoro wa CDF na GAF tondũ harĩa ngugĩte mbere wĩra wa MPs nĩ ichi vitu tu tatu. Ici ingĩ nĩ side shows. Nĩ side shows, ti wĩra waku. Ngaiga atĩrĩrĩ MP nĩ araheana CDF nĩma nĩ arateithĩrĩria cukuru, governor, HELB ciothe ciĩkũ. Can you imagine a situation area mundu umwe
help ni tuge help eheo bi icio the pap yes na gukorwo na free education naguo niguo maundu maya makinyanire Rosemary kigina giki githire gikubatara gicoke kuri mũmbunge uria auge ni twanina kigina kia NGCDF na GAF riu ni githie kwa ministry ya githomo direct igekirwo capitation mundu ucio ni ukuona ta ngitunya ndagetikira na hau niho thina uri one of the things is that andu aria meandikire constitution ri na ni jugaga ni nejetiketie constitution is a working document ni nejetiketie uguo na ni ona ingeigwa ate constitution ira shejio for the benefit ya Kenya ri I would go for it because it's a working document no anyita na tukiuga ni working document hemna undu maikirio maria twacokire kuga atiri inikitweka one of the things is that obunge no turaiga niyo ina thina ri niyo dereva wa bururi witu nona haria turi no dereva wake ati ndia maratwara ngari mangiuga ni mani gutuitara we they can comfortably yes who oversights parliament Mukenya no we heaga mushara wake akokira ruchina by the way Kamiro nika udiro na takaraigana Wanyita nobody oversights them so they can do whatever they want Wanyita but juga atiri the fact that neturariria tukaiga atiri bia ici cithie handu hamwe ciana cithome buriri it is a positive step towards a right direction the fact that netwetekira it means we are figuring out how gukira we are comfortable Wanyita constitution yo igire atiri president ne 2 term no wanyita na diraigo yo tondu ni araima 1 term me am 1 term damu kabisa every day jukira gai muroshini ni 1 term no constitution iga atiriri president na miaka 5 nege 5 ni constitution yugite no wanyita ikaiga governor miaka 5 maximum ni miaka 10 no wanyita MPs ni makoro na term acha why gwiciria tondu wira wari wa guthondeka watho uri urathondeka muno ri no guragia na experience exactly ni igiurio hakwa twagire tukorwo na term ya MPs for several reasons one ni urarehe new energy new ideas umuthi uyu ri ciana ciakwa ri cira compete na future ya robots Nema? Ate kuratuika 70% ya mawira ni maguthira in the near future. That is what icio nicio mara compete nacio. Tahura bisha mundu we parliament for 40 years. Niyo robot nedo. And researchers. Oh my god. Ni ndiraigua Mandera kwina mundu wina advisors 40 ni 37. You get? Yes. What my son or my daughter sees tigo mami wituonire. So if you do terms, it will mean you'll bring new energy, new ideas, a vibrant parliament. But as long as that cap is not there, he mundu kugutha ginya mwisho areri. Niki gigucenjia. Na nikio rona the young people are struggling fit in. Tondu mari wate they ne gucenjira imundu ici ri ne status quo itirenda to they feel sandwiched between a hard place and a rock. Ni marona future yao ni rakorwo threatened tondu andu aria me in power ri matirad just has quick nikio rona mara react and it is justifiable so ni going forward we are discussing can we even have a term na to make matters worse na guga haha uria weja ajigwe one of the things that I would advocate igigira parliament iyo women rep ikoro 1 term timeri na nigukwira niki women rep hatiri andu mura compete na thuri it is a reserve for women igithie parliament miaka 5 igikorwo ndigikoria jageririo gwika miaka 5 ona 10 ndigeka ona 10 ndigeka atia ndigeka miaka 5 ni mingi muno especially igikorwo ni wikaga maundu ona utari na resources cia thirikari ri tahura bisha wina resources cia thirikari 5 years is a very long time niguo riri wathi miaka 5 ri ikorwo ucoke uthie ukacarie giti kingi niguo ungi oke an ideas fresh
and new energy. It means women reposition irikoragwo vibrant all the time. Na niyo igakorwo focal point in parliament. But as long as tumeka tu hivi kama hao wengine, will not make a difference. Rosemary, bunge ni reflection ya muingi. Yes. Tondu tio mekiraga hau. O miaka 5 muni acokaga kwao akahoya rutha kana ungi akeyumiria akahoya rutha akanengerwo. Nima. Na ni ukoretwo maundu-ini ma gutetera ihoto cia umundu na activism. Thina wa Mukenya naguo ni uriku tondu muno we wigereire mundu uri haria. Nigukuhe hega tu ni nyendete kurifa muno. Na nikabundithagia maundu maingi muno. Hena mundu we cero. Na grills nona ni ahingirwo. Then akaheo kamuti. Hena mugate hau next na ena shafi. Yes. Mundu ucio gatuni kau ri agucagia mugate. Agucagia mugate niki? Because situation yake tha icio affixetwo in such a way ni muhutu. Hakiri yake kalok. Darona freedom wira gate. Darona freedom, arona ke? Shafi. Mugate, arona ada. Politician nita twikirire tukacufo. Maroraga uguo makaiga by the way wako kwa chupa. No anyita na tumanyihetie nikyo ngukwiraga riri economic injustice. Yes. Ateni ri ndire na school bia cia gutwara mwana wakwa cukuru aretio ngiri 30. No MP uyu woka wahe ngiri 2 ri I make sure ni andeithia ni ndamark ni ndateithio riu ndiracaria ngiri 28 anyingeria gacufa. No anyita no bado ni eko make sure I will still struggle to dana solve thina wa waku dana solve thina wakwa na ndarenda go solve thina wakwa tondu rucio ri handu ha kugucia mugate ngagucia shafi. Unashika shida yetu iko wapi? If you make somebody vulnerable, yes, hakiri ni lokaga na hau ni hoturi. No riu ri nikyo ronire ciana Gen Z cirathi protest, cirathi na Uber, cina Apple na mai. Tihiga na mai. Why? Because them they have a different kind of freedom. Gen Z dogothi umuhe 200. Ngwira ni nini wewe? Mina 10,000 kwa mfuko kutoka dad. Ni nini? Because them they've been freed from that circle. Wanita todo mami aciari yao ni millennials mena mawira na mafiashara. So we are running away from economic injustice through our young people. And ikikono no twitikire to let them decide their future. Trust me, mentality ya mugate ni guthira with time. Because mentality ya mugate ri majorly ni aciari aitu. It is a system, that structure that was set. So gaigaterere between now and 2027, we need to save our people from kogera mugate magire shafi by voting right. No anyita nie ne ndirarugama. Ona hende itararugamaga to ndirake decide June. Ona hende ndirarugama nie ndungioka uhebia. No. Ndungioya? No. Ithu tuga ni kiria ni tax relief. No. Let me tell you, when I give you something, eda wekira muhuko, you owe me. No anyita, tari wona rais uyu twi nake tunatu ni Ngai turahoya. Athie eno na inuke. Andu maigerire na UDA. No anyita? Yes. Ugerie kuga ngwe. Out nature. No anyita amekuweka kwa nini? Awekira gacufa. But you can you imagine in a situation urugamete you are person by yourself. Yes. Gutiri undu angegwika tondu riri ona aria maimete ri a UDA na magathi makarugama ni ati amekete. Umeshika? Koguo twagirwe tucenjie mentality ya andu aitu. O kahora Rome ndio kirwo na muthenya umwe. O kahora and the recipe ya gucenjia system yo ni kureka ithuwe na andu anini aria turaingira siasa tuigire tondu ithuwe we are independent. Neto atwarirwe cukuru aciari itu makiendia migunda makiendia mahiu mao magitwara cukuru matwara cukuru ni gwika atia to give us the freedom to think. And that is exactly kiria mwina ugi wa gwiciria na gwika maria mungihota. No siasa cia Kenya ri designetwo especially to the young generation, the Gen Zs ya mari muharino wa mbere matire na capacity ya kimuhuko ya gutigirira ni makinyaniria kuingiria andu bunge ni undu wa kirima kiria kiriho gia kimbeca giko navigate ate. Now siasa ni numbers. Nima ati ndagikeno ri igikorwo ndirava iri
Kiambu women rep ri ni ndi na ability ya kurora nyone atiriri Kiambu andu ari othe me line up marenda kuruira gitiri uria ni ku uria ahuana ta na mutwe hanini my number and my family number ciguthiha no akorwo ndari na financial power no tondu twi aigiri millennials and Gen Zs twina numbers tugi atiriri can we make a change na njugaga out of every 10 non politicians au mena bia igerie ri next time igeria ngeri kai tuguikara miaka igana tutanacenjia system iyo we need njugaga atiri kiria wira uri utambitio you know you no mwaka wambiririe wira niguo sort no arega kwambiriria there will be no solution ni urario horo wa besha you be very surprised that na niguo ndakwira Gen Z aya ndukumahe magana mau ndukumahe magana meri nwanyita na mwisho wa horo they know what they are doing magathie mavotire mundu maramenya atiriri by the way we need to make a difference uyu ni eguthi gutwaririria parliament tondu ni muge na ni ara understand tumwage hapa no ikorwo not one of their own but they'll vote in someone maramenya hena possibility ni ageka uria agirirwo weka 2027 njugaga bia cigaitika ta mahuti tondu andu ni mayite bia seriously but ingikorwo ni gakinya hindi yo turumirire bia thirikari ri kaingira no ngoro ingira na bia tukarira the rest of our lives na kionereria kire twagire uko tukiona kia Gen Z maundu ni marathie gucenjia ni wiyandikithia wa kura IEBC riu ina mweri umwe kuma hindere yambiriirie kwandikithia andu na matangetaga around 6.2 million voters ni mekwiyandikithia na ukiririkana murumo uria wari kuo last year this year June na July hinde ya sabasaba matukoya maria allegedly mari na mbeu njithi aya wagire ukorwo giciria andu ni mayandikithite kana mbeu njithi atonio matare na kura ni meyandikithia kwa wingi muno no horo wa kumakania ndi ndateria iri gakurutwo ni IEBC ona matikinyetie andu ngiri igana thiini wa mwaka wa mweri umwe wa weyandikithia aya no tukwihoka ni mekurehe mogaruruku Google it is iyo ni low muno but dokaririka ni ndaga riri naturally me I always give people the benefit of doubt one is that right now IEBC is registered in their IEBC offices in sub-county. Nema. Kwoguo mundu othe wa Ruiru kana mundu othe wa Kiambu no mwakathi sub-county akaregister. There is a plan that mwisho horo which is what is expected na nekekete before. Mwisho cioke mashinani. Ateni haria ndi about 300 meters ni ndrona polling station yakwa. Yo how? No anyita. I am sure certain. Ni maka register. I can tell you that. Ni maka register. That is one. Two, ni ndina ciana. No anyita. It is also my responsibility. Igikorwo de millennial na ni direda fio. O can make difference. It is also my responsibility to make sure. Ado ni meka atia. Ni ando igena ni ndwarite ando Ruiru. How sub IEBC office. Maka register. Ona araheo formu. Akwe sasa hii ni nini? Ukamwira hapo unafanya hivi why na nigwerire horo wa responsibility ni responsibility yakwa igikorwo ni urenda gucenjia bururi can you also take part in pushing for that change no anyita he gari jikirite IEBC logo voter registration ni yakwa geheana voter registration ongoing ndiroka haha ngara ni ndire wa Nairobi ndiroka haha ngara ngimirugamia ciana cia UON ndakorire cijetereire hau nani hapa ndio wana register no imagine kana hau niho ndira register umwai mega Migori ajiri kwetu ni Migori ndamwiri enda kwa polling station ya Starehe ama kwenye unaishi uliza IEBC office kwa wapi kwenye unaishi ukienda sema sio lazima uende Migori sema kwenye unataka kuvote na kama ujui polling station piga nyumbani simu wero polling station oneana gifade ni ukoreje I'm doing something about it. Ni aiga na ito are doing something about it gukira go complain. Ni ndiraigire ndigo complain I will do something about it. Okay. Tucoke thutha hanini ni ugwitete maita meri one term na ria keri wagweta na wongerera ngai. Niki kiuru. One ni heno ndo ndiraiga. Ate Kenyans thaishi majority of Kenyans ni matuitwo
atumwo watumwo slaves na impact ya gukorwo slaves inakuja nwanyita Kenya ndagika eno ri we have about 11.8 trillion debt. Yes, trillion debt thiri uria twina guo na no tukariha nima no tukariha yes. Hena very high possibility ati ona miaka ingi 5 no mekuongerera nwanyita no mekuongerera, so it therefore means gugathia atia ne shukuru ukuriha kana ne deni ukuriha nwanyita ne shukuru ukuriha kana ne deni ukuriha so ngai gatirire na nigo ndaita ngai ngera ngai atirire ututeithie fiu ate ithue tutigakorwo na ciana citu tutigakorwo atumwo tondu urithiaga wira ugacaria mbia 80% cikoyo ni thirikari cigathi kuriha deni utoi yarihirwo atia ni sawa sawa so waigwa ngita ngai ri kwina gitumi tigukene apana icio uraigwa capitation ni ikurukio na ngiri kenda at some point andu makarihaga mbia ciothe no kahota na ndukariganirwo biashara yaku ni wagwithirie so what will happen we'll become slaves of paying loans loans utoi cio irwo cigikwa atia and that is why we need to call God to take action to make sure thirikari ino ndigucoka united opposition ni ndiraigire atiriri dire wa DCP dire wa Jubilee nyambe they add value no ni heno igikorwo hena kiama gitagwo united opposition they how yes ndenda wambe nyitiririo hau ni tukuriga tondu riu wenda igua ni urahura kioneki gia gutua Kenya first world country no twambe tuguthuke matukaini mwirori mwende nguririkania horo wa Jamii Pishori Rise eno kana ni muchere kuma kuria Mwea county-ini ya Kirinyaga muchere ukuritio na njira ya ubashiriri munene muno na wa gikiro kia iguru ni muchere hindiria wa uruga na njira yothe uri uruga muchere waku reke ngwira hatiri undu na tanganja muchere uyu ni uraguteithiriria na njira nene umaga thande emwe handu ha kuma uri ngima na ni uguitheirio thogora waguo hindiria wagura kilo 1 urenderio ciringi 250 hindiria wagura kilo 2 urenderio ciringi 490 handu ha 590 koguo kahonokerio kina ria wagura bagiti ya kilo 5 teno ureonera ha thiini wa studio ukanendergerwo na ciringi 999 handu ha 1500 ungienda gukorwo nawe ukiri mwendia wa muceri uyu kana kugura na njira nene gikiro kiingi aria na mundu gitwa Alex wa Jamii Pishori kugera 0700 081 115 0700 081 115 Jamii Pure Pishori Rise where quality meets where quality begins na urikana ndina kiuria ndirakuria kiuria giki ndirakuria ni tondu itanauma hane gukorwo gituga mundu umwe na mukuiko kana kiondo kia iheo na kiheo giki kana iheo ici gukorwo ngigutuga nacio ni undu wa we nawe uri gukorwo ugitumite na njira nene gugikorwo ugicokeje kiuria giki na ni kiuria kihuthu ta gukunda mai muchere wa Jamii Pure Pishori Rise ukuraga kana umaga county-ini iriku muchere wa Jamii Pure Pishori Rise umaga county-ini iriku tumayaje yaku hari namba eno ya WhatsApp niyo 0791084724 0791084724 tuma andika ritwa riaku na uge uri mwena uriku na ni ugukorwo gitugwo na wahota gukorwo uri umwe wa aria megutugwo na uhoro wigie mukuiko kana kiondo kia iheo na tugitigana na icio cia muchere kuma kuria Mwea wa Jamii Pishori Rise ngumenyithia horo wa Stahili app na yora download thimu-ini yaku na wamikira thimu yaku igacenjia tondu ni uriheagwo internet bundles cia tuhu download app ino kuma thimu-ini yaku wekire special code ya Kameme TV ucoke warikio guo maundu mambiriria urikaga survey tiganite mahinda kwa mahinda na warikia ni ciuria huthu ukaheo internet wagura indo ugakorwo kiheo iheo wathie supermarket wagura indo ugascanire
limit hiyo ugakorwo kiheo cashback coupons ni Zawadika Pap na Stahili app. Na tuthiete na mbere na ndereti itu na Rosemary Muthoni kuma kuria county ya Kiambu tukirora maundu megi utongoria na ni atutongoria tumenyithia maundu mamwe magire uko makihanika thina munene bururi uri naguo twira ni bunge ya bururi abunge matiraruta wira urio magireire twamurika horo wa atongoria thiine wa iturwa cia abunge ni atumenyithia ati atumia aria makoretwo manyitite iturwa ici matikoretwo magithugunda kuigana maundu mangiagirithia miturire ya atumia na agakiendekithia wathurwo tamu ino ukeherera giturwa kiu ugahe atumia aria marakora we warikia yaku gathie kungethanira na arume tucokererie hau niriguire mieri ya mutongoria wa bururi uria raugire average thinkers nio matarono horo wa 2052 no 2055 niguo tugakona miaka 30 we uri umwe wale marahura kioneki. I think kushia president uria wekuri no jage kiugo ingitumira because urathio arafu urera andu aria marathie magiriro mathio no urathio mathio opposite wo urera andu mathio na fio we ona urathio no ukera andu aria marathio you know you actually ureka maundu different of kiri uraiga na kiri ureka ni tofauti. Gutire country area develop na taxes. Gutire country area develop na gweka economic justice to their own. Gutire country area develop itari na do healthy akoruta wira. Gutire country area develop egikorwo education system yao ti stable. Neturare na education system very stable. Yes. Umuthi uginya ciari marigagwo gugathia atia ciana citu cigathoma atia no anyita wa mess education ni wa mess health ni kwagirithia ni wa mess business andu ingi ni marahinga mawira kiura twira ya 2055 ri ni kurotora rota kana kiureka no tafarira ya SHA ya ugima wa mwiri ni kwagirithia universal health coverage ati murundu wothe mu Kenya urabataraga waigua hana ni atirathi wega kaingira thibitari kuringana na thirikari ohoro wa githomo twina mubango mweru competence based education competence uhoti wa mwana wa gukorwa uria ari naguo oko ni muthaki oko ni scientist oko ni social artist maundu macio wakora ni tabarira cia waki wa manyumba guthondeka mieke ya mawira kwihaririria guikara gikiro kia mabururi maria me first world wagweta indo ithatu na no cio ngugweta SHA ni twari na NHIF ni arutaga wira mami witu ni athondegetwo muno na NHIF miaka iyo na cancer no ya na wici muno kuringana na thirikari kuringana na president ino thirikari reke ngikwire kiria giothe raiga hakiri ni yaku ngoro mundu muge they actually saying the opposite ikoro we mundu muge mami witu athombekirwo miaka ino ni NHIF na cancer yes ya nyondo ya lung na spinal miaka igana ina ginya surgery no anyita ikarugamirira ikirugamirira miaka ina no imagine na murwaru utarehota miaka ina ko shift kuma NHIF area ni jo yarutaga wira almost 80% dikuga 100%. Yes. Almost 80% because I know majority of people ni mari na NHIF. It took me nawe igoti 104 billion shillings gushenjia ritwa. Gushenjia ritwa. Tondu nyie niguo njugaga na kugura system fraud proof. Ndaigire njugaga ni gushenjia ritwa tondu NHIF yari na system. Ni gushenjia ritwa 104 ni kuri waigwa quotation ya 104 kare fara. Kare thibitari ya Kenyatta twakire ringi. Thiorore thibitari ya Kenyatta ni bia cigana. But we used 104 billion. Yes. No anyita. Two, ohoro wa NHIF. Ni ndikuruga mahajuge NHIF SHA ndiraruta wira. Kana iraruta wira. To ni joy aige ni mathiete thibitari makaregwo kurorwo ni undu wa SHA. Hena ange mathiete na makarorwo. No anyita. So ndiguikara ajuge no anyite yes. But did it have to cost us 104 billion tiga magi agethire macenjie ritwa wa iyo horo wa education
kwena eno university fund model. Yes. Tajira ni aciaria igana ona primary, Yes. secondary na university. Ciana cia university ni raigwa teithiete ni cioetwo. Ni kurari na mugomo wa mieri iri. Why? Almost. Dirarega. Mieri iri. Kurari na mugomo miaka iri. Who gets affected? Ni arutwo. Ni arutwo. Yes. Are we having a stable education right now? Ugikara uge atiriri. Kenya right now in a very stable education. I will tell you no. 100% no. Na reke ngikwire, if you sabotage and uge sabotage githomo gia ciana citu, ndona sabotage githomo kiao, wa sabotage githomo ginya gia ruciaro rwao. Tondu ngikorwo ndire muthomu, ni hinya muno find value ya githomo wi ciana ciakwa. So you actually sabotaging a whole generation, one after another. Yes. Nwanyita health na gwirio national government thibitari ici yagirirwo rore ati thibitari cigana inya kana ithano. I hope I will remember all of them. Kenyatta Mathare Mathiri ino ya mento iha Kenyatta Hospital Mathare tumitaga Mathare no njigua itagwo Mathiri or something. Jaramogi spinal injury somewhere. Yes. Na nere kwege na Wasingishu ile ya kiria Moi Teaching and Referral. Ichi. Na gucio na Kenyatta ni ya KU. Ndakwira national government na nikio ndirakwira bunge yetu ndio shida kubwa. Shigana. Ojere atiriri budget ya Ministry of Health. Igoro na bia shigana. Bilioni mirongo. Billions of money. Yes. No national government re ena ke ena thibitari shigana. So it means 80% ya health devolved. Nwanyita Joki horia ngukwirire ngwire atiriri constitution ni itore na nigugira ka constitution ko ni korwo na kasoro ka muthemba maigaga bare minimum 15%. It means out of a 4 trillion budget, county taru marahetwo 400 billion. 400 billion re national government re yatigwo na 3.4 billion trillion gikatia. Umeshika shida yako yetu iko wapi? Kiabu National Hospital re hare yare level 5 level 5 re wamatagia heo kiria heo re no mwaka gayanie ndukariganirwo out of 1.2 million Kiambu voters chances 1 million cithiaga local hospitals ikiambiria na level 5 ginya dispensaries na tusho tahura bica tiriri imundo ici ci ha iguru ri citongoretio ni president uyu wi guku ri nike cireka na 3.6 trillion budget. Trade is devolved. Urona Kiambu ni nyonaga thigari cikirangira thoko urari gwatiri thigari na thoko ri ati magi protect members of parliament ri nayo ni devolved function ya wa matagire. No irako ni national government. It is not their business. It is a devolved function. And do why they are doing that? Todo we have a constitution that people are supposed to follow. Not national government kamenya atiriri ndiriokira rucine ngaiga atiriri inyuere mutingihota ko manage health nikio murona mwina thina ogu akimenyaga fio ndamuhete bia cia kuruta ki wira ucio. You understand? Sabotage. Niguo ngokira njuge atiri by the way unaona hata huu governor wenyu ameshindwa na hospitali. I 100% acknowledge taru governor witu kwina crisis ya health Kiambu. But 100% 50% ablamewo tondu nake hena uria areka gutagireire. But I'm one person ndiraigire atiri ona ingikona giti I support revolution 100%. Na nikore wagiwa CDF cicoke kuria ciagireirwo nwanyita 15% bare minimum yo tungicoka twire andu atiriri national government ndiri na wira muingi 60% ni twaro devolved function tondu ku ni ku andu mari gutire youth wa national government ogoro ndui gutire ono mwe wa national government youth they belong to counties. Wanyita wira wa national government is an enabler. Ni mokire rucine maige atiriri meri andu acio matuongagirira maguta na thitima maikorokie. That is their work, to enable people thrive. Reke wira urutwo ni devolved function to niguo constitution ikete ate no watwara function ri arafu kama imabia ri nikum blackmail na ma blackmail na nikio raigwa uria kurathi. So if we can get a very strong parliament, hizi vitu zote tuna shake hivi toka nono uria mundu ekiraga waru ugeka uguo shikindireke. That is what we need. Because kuna mtu anaona sisi ni
wajinga sana. Okay. No. Na ngĩgũcokia hau thutha wauga ha system atĩ nĩ rĩtwa twagũraga kana twacenjagia na 104 billion. He barabara ĩrahĩtũkirio nĩ thirikari ya gũthiĩ Kiambu Dual Carriage ĩratanywo nĩ kũhũthĩra mũigana wa ciringi billion 38. Koguo 104 billion no yake maita merĩ na kanuthu gũthiĩ Kiambu Dual Carriage. Koguo ti ciringi igĩrĩ ciahũthĩkire kũrehe system ĩyo. Nĩ ũrĩ wona movie ĩrĩa ĩtagwo Money Heist? Wamiona? Ni Money Heist ndagĩka ĩno. Na reke ngĩkwĩre. Hiyo pesa tutalipa. Ino ya 104. Drakwĩra bia Money Heist kila anything the government does right now. Yes. Thirikari ĩno ni opportunity ĩracaria ngui yaku. Na nikio ndakũra 2027 bia cigaikoroga na reke njĩre andũ a Kiambu tondu kuu nikuo ndirarũgama women rep. Mama mũkaria bia icio. No mwaka ũkĩkiuga nĩ gũthira. Icio mũraheo ngiri 16 nĩ thirikari mokaruta mũhuko. Icio bia gũkwe ũkarĩha maradufu. Utalipa. Turorete kuinĩkĩrĩria tũtigia ndagĩka igĩrĩ ũguo. Your priority areas ũngĩgakinya no arathimwo. What would be your priority? Education and youth. That is our future. And health, because a healthy nation is a progressive nation. Na heno ndoni njugaga ona ũngĩrora social media, any nation bũrũri wothe ignoraga its youthful generation is a retrogressive nation. Yes. That's it. It is a black and white. Youth yagire kuhandwo na njira kana kwamukirwo na njira hana te kwa ihinda riri. Acknowledge one. Jugire nĩ gwĩtĩkĩra maũndũ. Acknowledge their different generation. Totally different. Yes. O marona future ya 10 years. Ati gutigakorwo mawĩra mari ithuĩ turaruta. So nĩ magĩrĩrwo meji align to the future. Yes. Give them those priorities. Two, right now, na ndaiga education, it's very vast. Nĩ njĩkĩte maũndũ maingĩ mũno TVET. Maneno ya life skills ĩrĩa twaigĩrĩire, I was part of those entourage ma pushaga life skills ĩkĩrwo curriculum ya TVET. I'm very strong in TVET. Na nĩ nyendete TVET kabisa. Ngaiga atĩrĩrĩ. Ati simple things like school boards. Yes. School boards determine a lot kira kihapenaga cukuru. No ni ukuona mama mundu araingira bodi ni wa bodi akiikara oguo aika oguo ma ndagika ithano itithiraga tambitie kungorota ni uri akurire mundu ucio agirirwo a decide future ya ciana cira compete na robots. Tajira ni kiegwika nothing. We need a total system change. Yes. System change tware kuo aciari aitu mare kuo magikoria mekire. That is where we are here. Yes. It is the high time we decided to hand over new dispensation, yes, new energy, new ideas, because that is where we are going. Haya, ndĩrenda tũrĩkie ugohoro na ciugo nini mũno. Jugio, andũ a Kiambu, People's Deputy President nĩ araigire atĩrĩrĩ, ndarenda tũgege. Arenda andũ mekũhota ku debate parliament. Our former president, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, ara stamp uria Gachagua araiga the same. So they both understand the nawito wa Kiambu na Mount Kenya in general. Weha. No anyita? Gera andũ a Kiambu mutuhe opportunity. Ithuĩ no tukorwo tutiroka na bagi cia mbia tumuhe. But turenda go create systems iria cigũtũteithia, citeithia ciana itũ tondũ ithuĩ turamarora, citeithie ciana citũ na ciana cia ciana citũ. Twĩtĩkĩrie ni ũndũ wa mũico tu njuge ndĩna fans aingĩ mũno. Ũteti wa Gĩthũngũri, Gĩthũrai fraternity, ũteti wa Juja na aingĩ mũno mũrathimwo mũno nĩ support yanyu. Mungu mbele na tui hamwe muno. Thengio muno. Ucio etagwo Rose Muthoni Kinuthia kuma kuria Kiambu, ni muteteri wa ihoto cia ũmũndũ na no muteti mwena ucio tukimurika mamwe maria maragithie na mbere thiini wa bururi. Karibu sana na ni thengio muno ni undu wa gwitikira guka. Mwiroreri o tugigithiaga na mbere gutiriha turorete gutiriha nyambe nguririkanie ndira kuhurira thimu muhotani wa mukuiko wa iheo no mbere nyambe nguririkanie uhoro wa Stahili app. Stahili app ni app ura download thimu-ini yaku wa mikira thimu yaku igacenjia
njega tiga gutuiko ya kwamukira ndumiriri kuona tu video na kwaraniria na arataku ni tondu niri kwena mburaga gwika maundu mangi tondu riria uramihũthĩra ni urikaga survey tiganite ukarihwo na internet bundles riria wathie kugura indo matuka-ini ngũrani manene ugakorwo ukiheo iheo riria wathie supermarket weka shopping yaku ugascan QR code ya receipt yaku na ugakorwo ugitugwo na iheo itiganite eka mituki download app ino wikire start code ya Kameme TV thimu yaku icenjie wambie kuheo iheo tondu ni Zawadika Pap na Stahili app gatho cia mwanya riu tuthie imwe kwa imwe twethe muhotani mundu ro chamu muhotani ni umunyitite na gukuritie kiuria kigie uhoro wigie mucere gukuritie mucere wa Jamii Pure Pishori Rice umaga county-ini iriku mucere wa Jamii Pure Pishori Rice umaga county-ini iriku tuma aja yaku kana gukuritie tume aja yaku kugerera na beno 0791084724 na rudi na muhotani hello Yes. Hello, ole mwaga rucini? Ndi mwega biũ. Hello. Ndirenda mundu gwitwo Jane Bogo na ndio niki tutiraiguithania. Hello, nakusikia. ole mwaga rucini? Jane urahura kuma mwera kana we mwena uriku? Ni muhotani witu rucini rwa umuthe wa kiondo kia iheo. Niko Embu. Ushai oja hii mchele ya Jamii Pure Pishori? Hapana. Aya, sasa leo unatunzwa sio tuna mchele peke yake? Ni kiondo kiihoru kia iheo? Niguo umenyere ni twakinya mambura-ini ma thiguku ukungwire thiguku yaku na mucere wa Jamii. Karibu sana. Asante, ndipata aje sasa? Igaro hau ndugatinie thimu. Ni gukutaririo ri ugukorwo kihotana mucere ucio. Sawa. Uri kana gukorwo kiamukira iheo ciaku. Thank you. Okay. Notinde thayu. Ona. Aya mwiroreri hau ni tugutirira tabarira itu rucini rwa umuthi gatho cia mwanya ni undu wa unyitaniri waku kuma ria twambaniriirie nawe thinacara cia rucini twakorwo tukimurika maundu matiganite nginyanagia na hau twakinya tukera Ngai ni thengio ni mahinda no hoti ona gutuhe mihumu ya gukorwo tukiaraniria ngakwendithirio tinde thayu aumenyererwo haria hothe uguthie na indo irio gwetha inyite moko njitagwo Njoroge wa Kimani Ngai